Hello, Bumta said, welcome back to The Reality with Dolphin, and I'm your host, Dolphin Mutlala from Rampatlele Mashite. If you are new to this channel and you just tuned in, please do subscribe, like, and of course, share this video. With that said, Mandasa, if you would like to be, if you would like me to be your safe space, do not hesitate to contact me on this number 072 711 7917. Let me be that safe space for you. Another day, another story, and I'm gonna give my guest the platform to introduce herself to you guys, and then I'd like hello, guy. Hello, guys. It's Dolphin. Ke shapo. Sharp. All right. Ke sharp. Okay. Yeah, so ne ke tseba go ena mang mara babogedi ba the reality with the dolphin ba tseba rena go ena mang o tswa kae, what do you do for a living? So if you don't mind, please, yeah, mpotsa rena go ena mang, the introduce, then we'll take it from there. Okay, my name is Deborah, the vocalist. The real name is Deborah. I'm from Limpopo, Begesford. Practice here. Yes. Oh, you are the vocalist already, so your DJ occupation. Yes. Yeah, okay. No, it's fine. As you know, or the reality with Dolphini, refodisha batho through our stories, right? So, Right. kopo re tlhalosetse gore o tlile o tlo dirang to the reality with Dolphin. Ke fitlhile to Dolphin reality to say what is eating me inside actually. Okay. Mathata a e leng gore ke kopana le ona, e leng gore ke le gale be ke ntse ke kopana le ona. Mathata a e leng gore no ke na le ona, e leng gore ang affecta too much, especially into the business that I'm in, entertainment industry as well. So ko gore ke na le disciplines tse 5 kwa gae le mama. Mama ka ana motse, not gore a zanga a ba le ona. O ile a ba le motse ga gabo, a ba le motse wa gage. A rekisha motse wa gage le wa gabo. Aya a dula di roomong le bana ba ko gae. So it's been a hectic situation to the extent that it's affecting me a lot. Even even mentally as well. I ke sa le sure gore ke sharp mentally or not because of the situation. So I've been going through a lot because of the situation. Ya kwa gae. Yang affect a lot. O tlebe gore a feleletsa rekisha motse. So what I can tell you, Sister Dolphin, gore nna kwa gae, I can't, if nka go botsa gore kwa gae ke motse o e leng gore like ke motse wa o leng gore ke motse wa dintwa. Yeah. Like re gotse ka motseng wa ntwa mo e leng gore a ke tse gore nna ke tlo re a nka re kwa gae ke motseng wa go hloka direction, ba bangwe ba tlo re ke beile wrong, but that is the situation. So before mama ka ba mnyetse ka rena re le 4 ke stepfather saka. So ga ba mnyetse rena re le 4, so kwa gae ka moka a re a ya sekolong e leng gore ke tlo re o ile sekolong maybe ke last born gonne go fitlha ga matric, my young brother a latang ke le twin ka moraga ka le twin sister. Yena o tsene mara matric wa a o phasa sharp. So re gotse ka motseng o le leng gore like e monare ka no re robetse re sora kwa gugugu go teiwa mama ra tsoga ra kitima like ke motseng wa tlhakatlhakano. So this thing a betha ke stepfather saka. So kore nna a ke gopole kwa gae go na le peace in Dolphin, like we grow up that way. So le go tlogela sekolo ke gona ke lemogang today gore no bana ba bantši ba tlogelang sekolo ba ja di-drugs is because of they went through a lot. Yes. So le sekolong a raya. Yeah. All the time I didn't notice or what is the cause. Le lebaka la gore why ke sa ye sekolong a ke na lona. Yeah. So no go la ka lapeng la go hlakahlakana too much. Yeah. Le leng gore le nna today ke thomo ya ema ka maoto mona go le late. Yeah, because no, I'm 30 years old. 30. Yeah, I'm 30. 30, it's like man 95. I'm 94.
95. Ka di 14 tša October ke swara 31. Oh, this year. Oh, Yeah. shape ke fela ke lebale. You guys is Dolphin. This thing man, young affected too much. And even mentally, because there is a sign check it when I can sell it up. Yeah. You came here for healing, right? And we are tsaba le rona bothata ke eng akere? Healing and help. Yes. So ke kgopela hore o be strong. Hore o bolela story sa hao at least like o bolela story sa hao all right. Ne? You can breathe in and then o nwe metsi. Then we'll take it from there. Ke a kgopela. O re jo re menyana ka camera. Okay, sharp. O sharp. Okay. So, no, the challenge is young affected too much. Kore mama ka ana madulo. Le bana ba gešo ba na madulo. Go na le ditlogolo ka mogare a gona madulo. A gona ene le go madulo. Even my twin sister ana madulo. No situation e put her to that extent ya gore mama ka a dule metseng ya batho. A dule metseng ya batho mo e leng gore ba mmeile gore a dule for nakwana. A gona mohlagase, a gona selo se Dolphin. Se e leng gona e no ba gore go no ba mpete, ba peya ka di-premise store this and that. E no ba tlhakatlhakano, and modimo o beile letsogo mo go nna fela ke le one. Gare ga bana ba gešo ka moka. Instead ya gore re support-ane gore the situation e kgone ba better. A gona e leng gore support o mongwe. A ke gopole se Dolphin ke ya kwa gae ka kry-a gona le bupi. Ke a kgona gore ke le mo Gauteng ke kry-e call ya di-broadcast tša Limpopo ba nyaka this and that, shooting, di-clip, di-what ke re ke ya gae. Ke tšhaba le go ya ke yo etela mama ke nyako mmona because ya tsa gore ga ke fihla kua ke tsamaile ka tšhelete ya ka ya transport ya mafelelo for ntho e ke leng gore ke a e tsamaela gae. Ke re ko mmona. Kampane ka tsenela metseng ya batho ka robala gona because ke a tseba gore ge nka ye kwa gae nka se boye ke na le tšhelete ke tloga gae ke hae ka ke tla Gauteng ke sena tšhelete ya go namela and ke tsamaile ke itshwere. So this thing ya affecta too much because le ke bana ba kwa gae ka mokare ke ya ba lebelela a gona ye a tšang action ka bophelo go bontšha gore tomorrow ke tlo swarišana le yena ka something life a tšwela pele. Ke tere stepe se Dolphin ke ba reketše legae a ka rekela nna. Wow. Ke ba reketše legae ko Polokwane Botoko. Like ke rekile di-fence, ke rekile everything. Kore ke te kona dilo tše dintšhi. But a gona ntho e mpontšhang gore tomorrow go no le leng gore re tlo tshwarana ka matsogo. Ra dira se se better. Even my twin sister. If a ka ema mo le nna se Dolphin o tlo lla because the situation it's bad. It's bad too much. Wa bona go gotše ka re ga situation e la gore like and batho ba bantši ke phela ke ba botša se Dolphin ke re ke phetse life e. Nna ke phetse life e la gore se Dolphin if ke le kwa gae late gore go tlo apeiwe swantse gore go tšwiwe ko no dula a ke ne jwala a ke tsube ko no dula mo batho ba nwang jwala gona ge ba enwa jwala ba mpha tšhelete ya contract if ba mphile 20 ranta ke swantse gore ke tšee ke tšhela ka potleng gore at least re ke maoto ana re ije. So life am mogoto yang affecta too much because last time ke bone gore a ke sa le sharp a ke re a ke sharp gopolong mara there is a signs of that cause be ba mbiditše ke kgopetše seloto somewhere mo e leng gore be ba bapala soccer ba biditše artist and whatever. When I get there there's Dolphin ntho e leng gore ke fihlile ka e dira kwa ke gopolang go no ema stageng ka lebelela batho ke se dirile seo go tsena stageng ka dumediša ka ba lebelela a gona ntho e leng gore ke dikare ge ke fihla kwa ka idea tsena stageng ka ba dumediša ka confident e ke fetša mo
ke no fela ke matla ka no gomolela gare ga batho ya batho ba e leng gore ba mpiditse ba ntshepa ba tseba gore Debra re tlo mfa stage a re dlalela matter of time song ra fola moeng ra ba sharp like ke bone mola ke flole stage gore I messed up ke bone mola go flole stage gore I messed up and gore ke kgone go kgetha go tla mo go Dolphin Podcast is because of ke a di lebelela dilo tša lena ke a lebelela ke a bogela like I'm not a sharing person I can share at all sis Dolphin and just think it kills me emotionally physically and everything yeah I go robetse. ke robetse too much ke robetse too much mo e leng gore ke robetse I don't want to lie ke robetse too much yeah for batho ka jarateng gore ba go lebelele ka mahlong at least mo lebe ba lebeletse go na le gaeng ke bo go le kaone yang affect too much But what happened? O tlile bang gore mama ha wa feleletsa a rekisha motse. That's what I want to know. And will a rekisha motse owe tšhelete ya gona e ile kae? Because you guys are suffering now. Like o ile kae? Le ena a ne lie. What happened? sa mathomo se nka go arabang ka sona Dolphin ne I kere I'm better and I'm not even perfect as well Yes. mara ke gopola ke le Gauteng like nna go šala ke tša step ke tšwa kwa gae ke bone gore nka se loke ke bone gore this is not a peaceful home nna ke tlile Gauteng ke na le 19 le kgone ke na le kae O phela ka eng? sa mathomo ke fihla mo Gauteng batho ba bantši ba no bona e le Debra the vocalist they don't have the history gore ke fihlile bjang Gauteng wa diragala jwang nna ke di jele dijo tša ka dustbining sis Dolphin mara ke ile ka tipotša ka re motho gore a kgone go mo tsoša ye tsošang like santse gore ke gora gore modimo a kgone go bless nka se fo dula ka re let the blessings rain they can't ontswara ka tipotša gore okay e ke tloga Gauteng e ke tloga gae ke tlogile ke tšhabile gabotse gae onkwešiša nna ke goletše ka motseng wa gore o ne go phela go rasiwa fokofoko like onkwešiša Toxic yeah environment. toxic Yeah. yeah environment e leng gore like ya affectana kgopolo yeah so e no bela gore e ke tla Gauteng ke no tipotša gore ke ilo tsamaya bophelo a ke tse gore ke dutše metseng e mekae le gona kwa around area nako mama ka sana le metsi dutše metseng e mentši le gone mama wa nraka le gone mama wa rasa le gone mama ka dis le gone mama ka and what I can tell you my mom she's a woman who's been stressed for a long time ago go bona ka mokgwa nna ke bona ka gona go bete from kgale yeah from kgale because ke gopola ke tla mo Gauteng then ko kwa ka o ile before ke tla Gauteng o ile a bajwa a tlhokofala the person o ileng gore e be a re swara sharp beile my grandmother my grandmother passed away ke mo ka go bona gore wa tsakeng life keng yeah and stepfather sa ka nka sa re a re rate because if ba kgone go reka bopi ra ja re se bana ba gage he did his best actually yeah so ya no ba ela gore e re no go la ka tlhakatlhakano mama ka ba mošile le motse phela wa gabo wa gage phela and ba rekiša motsola le twin sister ka nna ke le Gauteng nkwešiša e ba rekiša motsola nna ke sa tsebe ke tlo fa enda out gore ba rekišitše motse tša lelong ke re ke ya gae go tla mosadi o mongwe a nyaka maphephe gantši aowa ba nyaka maphephe ba taile kore ge ba rekiša mosola mongwe wa ona o ngwadišitše ka copy ya ID yaka I was the beneficiary my grandmother ya ba ela gore go feletša ke sainela motsola gore ba o tšee is because of mamaka e be ba mo tshwenya batho ba le ba rekile motsola ba mo tshwenya goti ba itla ba mo threatena and o rekile ga batho ba e leng gore wa bona gore ba ge ba ka re ba luša mama e ka se fele botse wa no ba go sainetše nna mara go sa rekiša nna Tšhelete ile kae? tšhelete ba re o ka lebelela motsola ke locationeng mara o rekšitše 80,000 motso e leng gore o ka worth more than 300,000 because a tsebe tšhelete
e no ba mosadi wa go direct mama ka rata tšhelete too much yeah So we still get chalete because tšhelete o jele le twin sister yaka usually twin sister. yeah Okay, o rekisitse motse wa gabo, right? Then o mongwe wa hae o rekisetseng. a rekiša wa gabo e be a na le motse mara motse o e be o le wa stepfather le mosadi wa wa mathomo Oh, okay. o nkwešiša le ona ba o rekišitše Bokae? a ke tsebe because o like re bola stepfather saka yeah so no so a nyaka stane se sengwe gape di-new stane ga fetša go tša tšhelete ya ko stanseng sa mang sa my grandmother a dira 2 room a fetša o dira 2 room le ona ba o rekišitše no so o nkwešiša Okay. ba o rekišitše a bana le gae and this thing a ke tsebe gore bona ya ba affecta mara na ya affecta too much Mama, how right? Like mentally. now what I can tell you about my mom gore my mom a ke tsebe gore o tshwentše ke mo bophelong Okay. mara go ya ka nna I just feel gore there is something se e leng gore se Something is leng sa wrong. mo tshwenya No, something is too wrong. much mo bophelong yeah yeah Mm. and the way nna ke phelang ke be ke mosola ka gona now ke a kgona go bona because no ke motho o mogolo wa tsane motho ga a gola ke mo kgonang go bona no ke motho o mogolo she's calm she's but ke tepotšiša gore na o rekšitše motse bona ba gagwe Why? because le no so a ke re ko gae go tlotswa stop mara ga o ka direga lehu ko ra re bolokela kae grounding yeah so this thing affected too much and affected too much So and then go hae, no mo hae ne. O dula kae? O dula ha mang? o dula motseng and I was talking to that guy ka Facebook ke mmotse ke re ke gopela gore I hold on because that guy ka kwa ke ga gage o no ba bea for nakwana o no ba bea for nakwana ke 2 room a ona motlhagase o phela o sena dijo ke tšhaba le go ya ke tse gore ke ba etela a ke gopole ke ba ke ye kwa ke re ko mo check-a Happy. ke re ke lo mo check-a ka kry-a gona ke bolela ka bopi se stolfing a ke gopole ke ya kwa ke re ko mo check-a ka kry-a gona le bopi yeah a ke gopole yeah a ke gopole So o bole nkare maybe cause ke ipotsa gore na go bo fihla mo Gauteng go tlile bang gore o shalo ba Debra go tlile bang gore o shalo ba so because o bolela gore o beija ka di dustbin mara o no swara kwa le kua ke nyako tseba like a tshokolo se petšeng ka gare ga yona till o tlo ba the walling ka ona cause a o bontšhe bile o sokola like o bontšhe o le fresh healthy o le right what happened so se stolfing kwa gae ke rakile ke tlala ke rakile ke the situation as whole o nkwešiša ya go hloka peace nna ke nna motho o leng gore ga le ke phela ke rwele mašhangane beke ke ya tlase letletlolo ke robala metseng ya batho ke ja ka moo so ka tepotša gore mo ke tsegiša ka batho ka no tepotša gore and wa bona sometimes tšele tša kgotšana ba re motho o te latlhetše bathong ba ba wrong because of the situation a se maaka yeah nna ke di bone because le ge ke tla Gauteng la mathomo ke thome ka go ratana le motho Facebook ke sa mo tsebe yeah motho gona le ko jele ke sa mo tsebe ka Facebook yeah motho la like ke ene ke gore support ya motho le ba mpha yona ya ga ge ntho ile gore be ke dira be no ba go mo visita ko jele ko mmona a rometse tšhelete ke mo rekele dutšela a mputša gore ke mo rekele tšona ko mofa yeah by that time be ke na le ngwana wa ka ngwenyana ke tile ngwana Gauteng na ngwenyana so it's like ka fihla ke mme ya mosadi mo a nonkwešiša no rata a sa ntsebe so ba kgone go nšalela le ngwana ya ke tsamaye wa nkwešiša ke no thata like life la go thata mara a gopela ka go rata from sekolong re gopela le twin sister ka tepotša ka re ke nyako opela. So from dating this inmate, go ratana le ena jwang? How was the like go ratana le an inmate? How? Because I kero tsore banna vele ba nyaka. So like bo no ratana le motho but le sa di ka phone o jele ba le ko prison ba ba mo tshwere ka phone and says Dolphin I just can't tell you gore gabotse how ka mara e diregile ya gore that guy ntlhokomela sa ntsebe yeah a ntlhokomela sa ntsebe a o tlhokomela ka tšhelete ka tšhelete wow okay a mfa tšhelete
ke ye jele ke mo visite ampe karata ya gagwe be ke tshwere karata e leng gore be e na le bo ma 100 and something thousand ka mogare ya that guy Wow. ole Mm. yeah Mm. remember by that time go na le motho e leng gore wa nrata o ne o ntshwarela ngwana a ke na madulo until unrele a re okay tsamaya nyaka room then ka ya ko Daveyton ka nyaka room ka dula gona ka dula ka ba shapo like you ka re kgala control a dutse ga ka phone and if he, like nka go botsa ga botse a kry 100 and something thousand ke bolela maaka it was more than that like go ra re ena gala no bulela di-channel ga nya ka gore nna ke šomiše karata ya gage be E ba tšea ka tšhelete a ke tsebo ka re tšhelete Like like ba mo lekinzanyana swere nako e telele I think bo ma 20 something years so nna ke mo kry-ile maybe ka re kgalašetse ka 4 to 6 years so e ke kopana le motho ola ya ba gore e la gore ke to tlhokomela nna ko ratile okay it's fine o kopane le na Facebook ga ntsebe o mfile karata ya gage be ke kgone o withdrawa tšhelete ya go fitlha bo ma 5,000 ka letšatši unrele a re ke gopela o die so o reke eng e šalang patela rent rekela ngwana gago dilo tse di so iša ngwana crash dilo tša mokhutong like tšhelete ya motho ola until a tlo tswa jele be e feditše ke nna so o ile a feletša e jwa jele yeah then you guys continued dating a e tswa jele o ile nrela a re like ga gabo be ke ya like ke eta a se gona ka feletša ebile ke dula a se gona nrekela motšhini wa roka diaparo a se Wow. gona so o itse a e tswa a mpitša re kete ke dule ke wa gabo then ka tsamaya le ngwana ka kae ka dula kwa ga gabo ya ka dula kwa gabo ka ba shapo ka ba pregnant ka ba le a son for yena yeah so motho ola kore ke ba moswere e sa le monyane ka mokgokušang ka gona life a se o itsebe shapo then a thomo ke tima ratana le basadi a sa tla sa nnaka mara ka no kwešiša gore motho o like he went through a lot a zanga a enjoya ke gona nyoko ti enjoyelang but ya ba gona le that's what happened o tswile tšhelete ga ge fedile already mara a zanga a tlhoya o tshwanetsela marokolo le kgaogane no no re kgaogane ya okay so bo sa tswela pele ka gore tsebiša gorena go tlile bang gore o fitlhelele we ba Debra ke mkana ka tipotša ka thoma ngwala dikoša o itse ge re kgaogana kwa gabo like ba sa nkwešiše like tšhelete ya gore mopedi o nyaka eng ena re maswati re mazulu nkwešiše ba sa nkwešiše ya ba ele ya gore ke swantse gore phela ke a rakiwa jwalo ka kwa ga gabo e ke rakiwa ke dutse le ngwana wa ka mošemane strateng for 2 days ke apere smart ke tlotse makeup mara ke dula strateng and batho ba batse gore ke dula strateng ka nako ka tipotsa gore ish no what sekolo se mpaletše and sekolo se mpaletše ke swantse tša action ka bophelo wa ka and Bakersford e ke boele remember if ba nrakile ke na le gae be ke tlo boela gae a ke na gae phela ka no tipotsa gore gae a ke boele I'm trying something else so ka reka notebook ka reka ball pen ke a second day ke dula strateng so mosadi o mongwe wa gona mo areeng eo o boelejaeng be ke no ya somewhere ga motho o mongwe ke mo tseba mara motho ola be nka sa nyaka gore bala ka gage ke no ya mosegare ka tlhwa le ena e se ka re ke mo etetse ena a sa tsebe gore Debra o dula strateng then ke fitlha kwa ke fitlha le beke ya ka le masongwana and everything ke thelela ngwana lepotlele late ge le dikela le tea bo ma 6 ke a tswa e ke tswa mo ke ya mokhukhung o mongwe so wa batho ba le gore ke be go betla dilo wa bo ba o di beya mo strateng ke mokana ke a fihla kwa mokhukhung ola batho ba le ba dula mosegare fela bošigo ba tsamaya ba tšea diate tša bona ba tsamaya mara mokhukhu ona o gona then ka tsena kwa batho ba sa mpone le ngwana ka then ka robala then ka day 3 ka tsamaya ka lata mosadi mo ka mmotsa gore ke kgopela go dula le wena gannyane ka motlhalosetša ke bona gore eshman nka se dule le ngwana strateng like batho ba tlo ntshwariša ba tlo bitša mapodisa and ngwana ka morata so ka ya ga mosadi ka mmotsa ka motlhalosetša gore go diregileng ke kgopela dula le wena for a moment let me find myself ka thoma ka ngwala dikoša ka thoma ka ngwala matter of time yeah ka ngwala koša ne matter of time
yeah le Egoli ka di record yeah ke ne le a month ke dula mola ke recordile Egoli Egoli ya booma to those people who are close to me ya booma ko shaya ba sharp batho ba ekwa then the other guy a type ko Facebook a re ke nyaka ngwanyane o mongwe o ngwadile Egoli song which is ke nna a tla mo go nna a mpotsa gore eish ke kgopela gore o lokiše Egoli o dire e be a powerful song that song it's a hit then ampha 1,000 rand o no nyakela go tlo mfa 1,000 rand gore ke lokiše koša ke be sharp yeah ke mkana ka ba sharpo ka thoma pick up a life mara life le ge ke pick up jwang bana ba gešo ba dula strateng mona ba dula dirumo ba bangwe ba katetse batho metsi ba bangwe ba bereka mahala ba berekela dijo like this thing e a nja every day okay yeah so now o dula mo strateng engere o hwetša motho o tlo o fa 1,000 rand ke nyako tsebe gore go šala o tloga strateng o tlošitše ke eng what happened gore o feletse o tloga strateng strateng ke tlošitše ke lerato le batho ba mphang lona through them ntho e leng gore ke ithome ya like ya bagahla ya music ke yona ntho e le kgolo because everyone e leng gore ba nthuša ka nako eo o nthušitše because of ke nyako bona Debra a le a better person yeah ka thoma yeah ka dula di-flateng ka flateng like ka renta ka mara fela ka phusha ka not putsa gore tomorrow same se tlo change mara demo nna ke phusha ka mo is demo kwa gešo go e ba le gap too much because batho ba le ke ba šileng kwa gae jwale ba sa afforda le go te patela dirumo tše ba dula ga tsona jwale like bullying le yona ya gola for nna even now it's even worse because ba kgone gore ke like ke tšwa staging ke ba performetse batho ke fihla ke tsene ke bula Facebook ya ka ke kry-a ba re o busy mara ga geno a ona ga geno o ka ba le hulo bolokela kae dultša mokhuto yeah and ba ko gae a ke ba bone ba tshwenya cause a ke bone o mowa no bona tšea action ka bophelo a ke like a gona ntho e leng gore ka e bona gore e ka change same yeah mara nna ena what I can tell you gore this thing it killed me so much o bolaya ke eng ke tabe ya bana ba geno o hloka legae o hloka legae yeah o hloka legae yeah kore go hloka dilo tše dintšhi go hloka legae o sa be le plan ya go bontšha gore go tlo leka go tlo ba gwa loka o ba jwang like yang go batša moyeng too much yeah especially sometimes if ke dutše like so then go nyarele twin sister ka yo ka go bala too much like twin sister e nyarele ora go tla mo go tla go wena physical like nkare ke ile gae ka mmona nyarela like yeah healthy wise everything yeah it kills me then o ile ba nyakela thušo or because like thušo yona e hloka ko wena pele e re bolela gore ke ba wa counseling hapo you are going through a lot counseling is still feel like you are going through a lot because like lo dutše mo you can't even have a conversation without sharing a tear. So you haven't told like you are going through a lot and you need healing, you know. So will wa bona psychologist or anyone azang. Motho e leng gore o ile a bolela nna ke motho e leng gore ke mo tlwaetse ke mmangwane Sisleya o dula ko gae ko magaeng like o na le go mo founela mpotsa gore yo Debra ke sorry it's not easy for wena it's not easy for wena at the moment because of this and that yabo and ke lebeletse le gore bana ba gešo like Sis Dolphine ka support nje ya bana ba gešo I can go far a gona le moane o ka molatang a go botsa gore she's close to me even I have a sister sesi wa ka ke lerato is the first born ko gae I can even post a new song ya no so ke fetša go e dira ke post a clip ke tlo mmona gore it's view le status a ke tsebe molomo wa gage a ke tsebe anything instead ya gore bona they must be close to me Satan o ba dira gore ba be against nna yeah o ba dira gore ba be against nna is better ba tšame ba botša batho gore Debra o na le noga o re tšela mahlatse dilo tše di so yeah mola nna be ke lebeletse gore modimo a be le letsogo so mo nna
ka batho ba leng kae kgole cause be ke lebeletse gore mna bana ba motho ba kuketšana ba solva seemo why ba ka rone enoga like Satan ba dira gore ba be against nna they are against me even my twin sister mna a bolele le nna we don't talk and no ke feela gore like ish no she's going through a lot no because ge batho ba kopana le rena re le two ba kgone go bolela gore yo Deborah, you're the only the better one. Jwale, why you sa thushe ngwana geno? Why this and that? She's not even close to me. Even state, she's the one who's against me because batho ba mo fakela pressure ka leina la ka because I take action ka bophelo ba. Yeah. So le no so for sure on jwale wa para size 18 ya mo lethekeng. Ge batho ba re bona re le two, batho they always talk. Abo? So ntwela e mo dira gore a be le lehloyo for nna. Yeah. A be le lehloyo for nna. So ke thuso ya mohuta mang o ka e hlokang from rena Deborah? Ke hloka thuso e serious Dolphin like I'm drowning man. A ke so se Dolphin. Ke slima no. And you have a very beautiful Be body. ke apara 32 no ke botse ke apara 30. Like I'm slimming, ke gaina, ke slima, ke gain. As how easy for go banna. Yeah. How easy at all, how easy at all. Like we la bona go golela ka lelapeng la gore like ba tshepile wena mara a gona support that they are giving you is something else. Yes, back It's to something the else. question. Ke thuso ya mohuta mang e le gore o e hloka from rena o lebeletse so? Says Dolphin ke reketse ba kwa ga gešo motse. A ka ba rekela ka tšhelete e leng gore ke na le yona. Ke ba reketse ka motse ka tšhelete e leng gore ke berekela godimo ga yona for nna go change bophelo ba ka. Wa bona gore ke shiftile career ya ka for ba kwa ga gešo because situation ya bona yang affecta too much. Ge batho ba tlo re ge ke santse gore ke dire something se se botse sa nyarela about nna go tle lentšu la gore ebile a o naga geno o busy o flyer high mara a o naga geno la ba bantšhula mogotong so ke nyako bona at least ke kgone le go ba direla yona at least dirumnyana kwa standing ba dule then yeah ke mo e leng gore ke tlo fola moyeng. So but wena financially you are okay? Financially I am not okay because go ba okay jwang e le gore ge tšhalete nkare ke pala le ko swara 300 ya go change bophelo ba ka. Child wisha high. Ke isa ke santse gore ke fihla le ge nkare ke tloga mo se Dolphin ke re ke ya gae e ke fihla gae a ke gopole nna ke kry kwa gae go na le bopi a ke gopole yeah a ke gopole le no maloba mabane ke tlile mo ke tletse wena be ke le ko gae ke lo shoota something di-clip le broadcast e nngwe gape ya ko kasi mo ke tswang gona so ke a ka ya gae ke tšhabile go bona mamaka instead ke tšeo shoota tomorrow gona ka morela ka re ke nyako ya go meeta Dolphin so nka se kgone gore ke kopane le wena e tla ke go fe 150 mo kgoneng go bo gona ke mmonang not gore be ke sa nyake go yo mmona ke kgetha go robala metseng ya batho cause a ke na ga gešo yeah and o tsebe le batho ba bangwe batho ba swane go tloga o robetse ntlong tša bona o tloga ba rana ga gabo yeah so le nna ke a tepalela ko te tlhokomela because of ke na le mathata ileng kae ga gešo. Okay. So Ekia Nora the reason why Kenya go bring her up no is because ge family ya geno e tsama e bolela gore wena o na le Nora obviously tarnish your reputation it tarnish your brand I get it. So I'm gonna give you a second gore wena o bolelele o address the situation e ya Nora e ke botse then we address to family ya geno we address it to everyone because if ba shala ba e bolela gore ba tsama ba e bolela already they have started go na le go na le go gontšhi mo e leng gore ke tsene gona sis Dolphin a ke sa nyaka booking ya go tswa Bakersford mo ke tswang gona e ba mpitša ke no seye ke gopola gale ba mpiditše somewhere they call me for ba mpitša ba re Deborah re kgopela gore o tle o tlo ropelela e ke fihla kwa sis Dolphin I don't think at this moment le go performela batho ke to performela batho these days ke na le problem ya go jama staging. Why o jama staging?
and wa bona gore ke jama stage gae mo e leng gore ke tswa gona Embarrassment. a ke na leina Mm. a ke na leina and ke sena go leina le gore ke se ka ba le lona ke tlholetše ke batho ba e leng gore nna ga njwale ke lela mo le Ka Dolphin lebaka la ka lebaka bona, la bona exactly. Yeah. Ish. nkwešiša e ke tsena bathong like batho ba nlebelela ka mokgwa mongwe ka ba ka ntšha a song e mtsa ka e fa the producer e nngwe ba re ke Master Azad Mm. the big producer ya ko Limpopo Mm. ka mo fa yona a re o kgopela go joina the song Mm. yeah a re o kgopela go joina the song ke kgopela go joina the song because of le nna ke faceitše the same situation with you and nna no so ke gobetse ke dutse mpeteng ke palala ko tsamaya cause family ya gešo be ba ntea ka matlapa ba nteela gore ke na le Javana ke noga ka Sepedi Oh, ke noga. ka ntšha koša he's joining me on the song now yeah and a ke makale gore why batho around the area ya gešo with my work and my talent they can't even think gore na I can come and perform at their own place it's because of Lina le batho ba kwa gae bona o ba pusha a ba pushe ke bona fela ba pusha ke Satan wa tsa gore ke tiputše ntho e nngwe se Dolphin Satan no wa tsa boneng o bone tše di botse ka nna Amen. Satan o bone tše di botse ka nna Mm. a bona o le kaone gore a šomiše batho ba le ke ba hlokang mo bophelong baka But I'll take it down. yeah Ish. gore ba be against nna because all along before I start singing they never have even any one problem with me even if ke tšwa life motseng o mo toxic a ke gopole like to the extent ya gore go tshwaraniwe ka matsogo says Dolphin twin sister la ka last week e ba ntshwere ka matsogo a ntshwere ka tsona dutse ke di lole mo tlhogong yaka a mpitša maina until the next door interfered and say le pusha ke mona a kere motho a tsebe nna I know the truth ke gore modimo o beile letsogo bo gore ba ka kwa ga gešo ba phephe ka nna Amen. mara no Satan o dirile gore ba ka kwa motseng wa Ba gešo go hlanogela. bana ba mamaka ba ntlhanogela yeah ba ntlhanogela to the extent la gore like o tlo ntshware ka matsogo o bona gore yeah ke šetse ke dipoditše gore you know what ge motho a kgone ntshwara ka matsogo seo se no bontšha gore ke tša gore ntie ore ndire something ke go tshwariša o nkwešiša ke go destroy so motho ola ka moka ga bona a ba titire and motho e leng gore never supported me and she's toxic she's my mom now she's giving me a very 100% support in what I'm doing she knows gore uja what I'm getting as little as I get yeah says Dolphin and now ka checka I'm working with a big artist yeah mara there's no way forward O bereka le di-artist tše di big bo mang so? bomang ke bereka le Achu wa ko Zambia is the biggest artist ko Zambia and le the guy wa Bend Down wa ko Nigeria O bereka le di-artist tša Nigeria ka bangata? Nigeria Ke and ra batho ba ka ntle. Nigeria Zambia and Zimbabwe then South Africa because I'm still new trying to work with Master Choose ke mo rokometse project a will work so ke approachite batho ba bantši because of ba bona gore I'm pushing e ke ba approach and a ba gane yeah then again out of family kore accept ka ga gešo motseng wa ka lapeng la gešo ke na le bomamogolo a ke tsebe le family one ga botse a siteng ya ka nka re supporta nna a ke tsebe and ke fetse ke diputše ntho ngwe ka re modimo a se setlaela and le bona ba bona gore modimo o beile letsogo and gore ba se ka nsupporta most of them ke gore ba kgahla ke ge ka ga gešo ge re santse re ape gravy re santse gore re ba kgopele ditamati matswai eng e re sa tle re sa ba kgopela ya ba makatša ba bona gore bophelo bo tlo ba gona Bo tlo ba gona. nkwešiša ya ba bona gore bophelo bo tlo ba gona ye nkwešišang bothoko too much kore ke attack ke batho ba ileng gore nna no so ke lla ka bona ke mo ke lla a ke lle ka nna
ke lla ka ya bona. family ya geno. Yeah. Ke lla ka bona, like not the other ones. Mo e leng gore ke le ka feleletša ke fitlhela ke mogopolo wa o dia paperwork ke re ke nyako tsamaya South Africa ko dula Zambia because of Zambia be ke kry-ile record label e leng gore e na le interest mo go nna mara ka re mara modimo blesseditše gore ke change ga gešo ke tlo tšhaba because of batho ba gešo ba nyaka go support like e nkweša bothoko too much so batho ba bantšhi story se ko botšang sona ba no tseba gore kwa gae go na le scandal sa gore Deborah na gabo gore I'm going through a lot ba ba tsebang ke few a ke share le gone jwale ke na le di-cards tša gore ko sharela because a ke phele le wena yeah a ke share I'm not a sharing type so shall I ke share no so I can say I'm drowning especially this thing is affecting me like in affect emotionally ke bona kgopolo yeah ke na le di-signs tša gore wa tsa keng tše ka di bona gore bona no I'm losing myself I got to lose strong so ke thušo mohutameng e o e tlhokang ke hloka thušo se Dolphin ke bone ke kry le thušo no le ge ka ba ya eng kore le ge ka ba eng kore ke reached to the point ya gore le ge nka kry company ya re Deborah ko fa ditena shidi ke toba grateful bophelo ba ka moka ke toba grateful bophelo ba ka moka like ke thoka thušo ke bone ba kwa gešo ba na le motse ke toba sharp ba geno ba na le motse yeah Deborah go ne go lane ntho e ke e pick-upileng go bo tlhalosa o bolela story sa gago ne ke gore you don't know how to prioritize yourself you know you don't know how to prioritize yourself and go ne batho ba bantšhi ba e leng gore ba kgaogane le as much as go kuša bohloko go kgaogana le di-toxic family members sometimes you have to let go you know because now o tla o thuša batho ba e leng gore bona ka bona ba ithushe o tla o thuša batho ba e leng gore ba lwa le wena to the extent of calling your names we are talking about batho ba e leng gore ba senya your reputation you know ge motho no for example a ka kwa ngwana mmago a bolela gore no Deborah o na le noga do you think ba ka se mo tshepa ba tla mo tshepa Deborah o na le noga do you understand because e tswa go ngwane wa mmage you understand now you are trying to save batho ba e leng gore they don't even care about you le go ka hlokofala they won't even care le go ka hlahlatha le go ka sokola they won't even care because a ba care ka life ebile a ba care le ka bona to get because nka ba care ka life tša bona e ba tlo tepatametša gaufi le wena e be ba tlo try by all means gore ba go supporte ka jene o e swerego but instead ba boela morago instead ba o roga ba dira di 1 2 3 now from me when ba ntse ke feel like you don't prioritize yourself and you should start prioritizing yourself and yeah that's the biggest mistake we dirileng ya otla mo because o nyakela ba geno ba neng ka bompotse gore no ke nyaka go gola in this industry you know ke nyaka go gola ke be le brand ke nyaka 1 2 3 ke nyakela ngwana ka 1 2 3 ke nna ke te nyakela 1 2 3 it was gonna make sense I'm still because coming. at the end of the day you have a child to take care of you don't have as much as family e le bohlokwa but now you have to prioritize yourself and your child to get so ai family ga no pala go rata wa santse ga pele gore family ga no go rata do you think gore le o ka gopelela ba the reality with Dolphin or ba o donate le ditena ba di donate ba ga ntloela ya ba ntse re but do you even think o tlo gone dula ka montlong e leng gore o re o boletse le wena in your statement gore it was a toxic environment are you going to go back there you're not going to go back there that's why se Dolphin ke ile ka dipotša mo mathomong mo bophelong ba ka gore le ge nka ga kwa ga ka stancing a ke tshepe gore nka dira paperwork ya stancing sa ka ebe ya ga mama because of I don't ba rekšitše metse e meraro ka moka e meraro ka moka bona nka ne ba ke sa tsebe mabaka ga ya go rekiša motse ne but a ke tsebe gore ebile e tlo file o ka re ke a mo disrespect wa ba jwang ne no you don't a go ne motswadi o tšea ga botse o a ka rekišang motse wa gae no matter lebaka gore na keng le motswadi a ka rekiša motse wa gae o tlo supply o reka motse o mongwe gore a gele bana ba mo betha ba kgone go tsoga ka gae a better home do you get but now 80,000 rands ile kae
tšhelete a e rekisitse I mean ntlo ya mathomothomo le re o e rekisitse 80,000 e nngwe a re tseba gore o e rekisitse bokae tšhelete eo e ile kae ke question eno le batho ba bantšhi before ba ka reka ditina ba tlo nyaka go itseba o gore e jele le the twin sister what happened to the 80,000 rands you sold 2 houses what happened to the money o išitše kae tšhelete because no bana ba sokola and then do you think gore people are gonna donate no they're not gonna donate I'm sorry like I'm so sorry but they're not gonna donate gone batho ba e le gore they need thušo bana ba robala ka tlala ka montle ba robala ba sa ja ba robala ba sa ja and nna ba gešo ba robala ba sa ja ka gore a se gore ke gore ba robala ka ba sa ja cause a bana matsogo a ba nyake go ema now you get yeah nkwešiša kgomo o boletse nto e nngwe o reng ke seka bakeng kgomo go tsoša ye e tsošang you get it Yebo. right so why o gapeletse o thuša batho ba e leng gore bona ka bo bona ga ba nyako o tswa ka gare ga situation ewe for what bana nka bompotsa ka wena wa tseba make Dolphin things better wa tseba sis Dolphin be ke tipotse goreng be ke tipotse gore le ge nka hwetša thušo ya sa ba keretse e fete le nna cause a ke re motse ko rekile and le nna gape a ke na motse and gore ke se ka ba le motse is because of tše dintšhi ke dia gore ge ke swere tšhelete e ke feta ke re ke bona bomma a gona bopi o swantse gore o ka se tlogo sa mošia a seje mara nna wa bona go laetša gore ke ntše ke kgona go gora ke a palelwa sis Dolphin okay yeah Debra o le 94 akere okay nka se botse mengwaga ka ne o le 94 right o le 94 le na le motse ba bangwe right dine ba bangwe ba ne di-apartments ba bangwe ba ne ba motse sharp ba rentile o ne motho ko o kwa lesaeteng o ne ngwana hae ba dula ba le two fela o na le motse wa hae why o investor so much energy mo familing ya heno e leng gore a ikere ka wena and le nna ke nao ka nako e madulo wena ebile a o nao ka A ke a o ne nao. madulo A ke then nao madulo. why o investor go family ya geno too much why o tlile to the reality with Dolphin ka baka la family ya geno not wena wa tsa gore se se mphušitšang ke eng sis Dolphin ke eng ke ile ka phuša kore sa mathomo ge ba sena madulo ke sena madulo go ba le mathata a re na le gae ke sa mathomo se leng gore se ileng sa mphuša a re na le gae a ke na le gae a bana le gae and le motho e leng gore ba dula go yena gana jwale o mpoditše gore by January ba sentse ba batogile a bana poleke go wena ya ko blame ne Mm. no bolo re ke nana gore maybe because nako ngwe ba nana gore ke a le attack and a ke le attack no bolela nnete a ke le attack re mo go agišana right a ko blame motse ona tlile wa nyakega wa nyakega better wena o te nyakele stene o re no nne ke nyaka donation ka baka la gore nna ke ne ga gešo ke nyaka donation gore nna ke teagele motse waka bona if ba nyaka o tlo o dula ka gešo batle they are more than welcome to come batle ba dule ka do you get not gore ke nyaka go agela mama ka motse yena a rekisitse metse mebedi a jile tšhelete le twin sister wena ka nako wena o bo eja dijo ka di-dustbining no ke go te punisha tšeo ko no te ke go punisha te punisha ene ke go te go batša moyeng cause at the end of the day go bala nna and le nna wa bona mola ba re ke go bala ke na le madulo nke be go le kao ke go bala ke sena madulo then o waralang ka batho ke tšama ke robala metseng ya batho ke tšama ke robala metseng ya batho ke rekile setšane ka gore ke bona gore mara ke dile phošo ka gore ke nyako thuša batho ba leng gore le ka motshwane ba ka se tseo bang dietse selo mara e ke a tsa gore nna ke na le legae ba to dula and o nkulela mathomo ko o fetotše se Dolphin ka reng ka re nna motse ola ke swere maphepe ke go tetše le yona mo lefounung yaka ke no tipotša gore ke tšea maphepa a ke nyako laetša Dolphin o to mpotša gore na ke eng se e le gore nka se dia ya and ge o bolela re nagana gore wa re attack a attack cause se wene go njalo o tlileng ka sona mogopolong wa gago be se sa ntlele se tlo ntlela ge wena o thoma o dieng o bolela go tshwana le no sa ntlela gore ntho e bolelang se Dolphin ke nnete bona ba ntse ba le ba bagolo ebile mama ka ke mogolo feta nna a ba na so stene nna ke na le sona wa bona go laetša gore ke na le maikarabelo a go tšea matsapa ya nna ka ga ka nka sa ba rake go dula mara go to dula e leng gore o a tseba gore o to dula a lokiša bophelo ba gage ge motho a sa nyako lokiša bophelo ba there's nothing I can do
Cause re bolela ka the same person o leng gore o mongwe ebile wa bona o ile a ba le a nerve ya go tshwara ka matsogo. O no bante it's a waste of time. It's a waste of time. Now Sister re change Dolphin. the statement. What do you want from us? What do you want from the reality with Dolphin? Sister Dolphin, ke kgopela gore o nthushe ke feleletse kwa gaka ke be le motse ke lapišitše ko tsamaya ke dula metseng ya batho le ge ke like ke artist ya gore a ena gabe yona ya enka kry-a maatla and ebile a ke tlhoko gore ba re ke fiwa tšhelete go donate-wa ba e fela nna kore le ge batho ba kgwathega ba re ba thuša nna a ba kwane le wena ge go lokile ke kwe ka wena go nrela rutepra kile go rekela ditena ko rekela disamente ka go rekela eng ka thabela seo go robala ke jele for now. At least, and I wish you all the best. Ntho ke ratileng ka wena kore o bea family ya reno pele, and sometimes say rata family mo e leng gore re palala ko te appreciate. You are broken. I'm not gonna lie. You are broken. I'm broken, sis. Because too much. go botlhalosa story sa hao o bone o berekela o ne o lla o sa fetse ya bontšha gore o broken. Too much. So you do need help, you know. Ka baka la gore se jo boletse le gore this thing ebile ya go affecta like le ka mo hlogong, mentally, yeah. you know. So that's why ke re guys, if le tsaba psychologist ke gopela le reach out to me and ke tla connecta le Debra the vocalist. And do you think or open or available for the bookings now since o bolela gore like wa jema or o nyako tutukisha pele before o ka boela back to the stage? The bookings nka di thabela. What I can do, Sister Dolphin, I've started doing this thing ya gore I don't drink, I don't smoke, but I've started this thing ya gore I always want myself around people in a noisy place, and it works for nna. Yeah, so ke mixa le batho too much, ke friendly. Anyone e leng gore wa wisha go dula le nna a bolela le nna, I'm available because ke tlhoka batho ba bolela le nna. Yeah, ke tlhoka batho ba bolela le nna too much because ke no leboga Modimo gore because o mphile maatla gore ke kgone go lemoga gore no, there's something wrong about me. Yeah, because a lot of people vele ba ba attacked mentally mara ba ka se kgone te bona. Nna ke kgonne go te bona fast gore you know what, yeah, there's something because this time ke na le problem ya gore ke kry ke lela ke nosi like ke phagame mola go le late ke ai mara ke bathong ga what's going on. Yeah, so I'm going through a lot and ke hloka thusho ya motho mo lo mo, not thusho ya gore ke nyako aga kwa ga ka fela. Ke hloka le thusho gore any pastor who's wishing to pray with me, I'm available. I'm going through a lot. Yeah. Maybe ke spiritual attack. Yeah, or spiritual attack on it's not. What I know, Corey, I'm going through a lot because of my family. Like, man tlhoka le ge bana le mathata fela. Man tlhoka ge bana le mathata fela ke ge like everything like the society kore ntwe lengwe ke tshwere botse, the whole family it be boutique nna, it's heavy, I don't wanna lie. Oh guys, le mokwela ke re so please if go nne le ka mogole ka mothushang Debra the vocalist, please yeah le mothusheng ke gopa le romele message and yeah, I will pin her numbers under the description box. And is there anything you can go share le rena or like anything razolela anything? Okay. Anything that I can share, gore guys, ra le tlhoka and e se nna fela ba bantši. Yeah, ra le tlhoka too much. Ish. Oh, sorry, Debra. Ra le tlhoka, and I know some of you knows me. And le makala gore Debra o llela eng, this and that. Oh, broken, Debra. Ke gopela gore le nrapeleleng guys, when you pray mention my name.
Le rapelele Deborah the vocalist ka lerata, and you keep on helping people ba o tshwana le nna ba go feta nna ba mathata a mantši a malese like ra le tlhoka nna I need you the most guys, not only money gore ke nyaka tšhelete or eng. O need le No, batho ke gaufi le tlhoka yena batho, ba o ke tlhoka mmontsha lerate, lerato. ya ke tlhoka le batswadi ba bana ba bangwe ke a le tlhoka gore le be bo mama mo nna, ya ke a le tlhoka too much. Go file tissue ne? Yeah. Go file tissue. Go file tissue. Ya mfile fedile. E fedile. The tissue. Okay, guys, le mo kwele ke Deborah the vocalist. A re fodišeng ngwana batho o robetse, you know. From me ke feel okare e sale fresh, like o robetse o tloga need-a thuso ka bosera. So if you're on like motho a random person and o nyaka gore mo founele o mo check, please like mo check, like at least go no mo dumedisha. Deborah o shapo, how are you Deborah, are you okay, like a le gopela ke a le rapela o need a thuso. And le someone a psychologist ra le gopela le mo thušeng, ke ngwana borena re a tswalelane. Okay. So boletse ntho ngwe le nngwe e o bo nyakang go e bolela. Yeah, because I can't talk about music. Music yona ke a tseba No, gore God modimo tlo dira gore ba dilo di direge. It's just that no ke tlile gore ke a le lla. ska lebala o mo booka, le ska lebala o mo booka. Ba ka o booka kae? A number 079 30 22 66 9. Okay. Yes, for you, I will sendela the link tša koša tša gago, right? Yeah. And then I will pin them under the description box. Okay. E tla ba sharp for when. Okay. Okay. With that said, Abanta say, if you would like to have a sit down with me, do not hesitate to contact me on this number 0727117917. Let me be that safe space for you. Ke tšhaba mmuntšha the questions tše dintši. I'm sure kam ka lena le tlo ba shocked. Ke tšhaba mmuntšha dipotšišo tše dintši because wa kgona mmona gore o broken, you know. So o need a thušo pele. Ke nana gore o swanetše gore a fihle mo molasša a fodilenyana ke someone e le gore o go through a lot and o need a professional help, like ke someone e le gore like o tloga need a professional help. Hence nka se mmotše di-question tše dintši a ke nyake go mo kore a ke nyako mo imeletša too much, so le tla ntshwarela nka se mmotše di-questions tše dintši. Have a lovely day Bandase. I do love you, I do appreciate you. Do not forget to click that notification bell so that you can be notified every time I do post a video. Signing out from The Reality Dolphin. Ke mang ka ntle le ngwana ga Mohlala, yena ngwana ga Lepudi. Bye.